السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Hare musidɓe julɓe hiɗen fuɗɗito ka darsu men ɗo e nde deftere wiyetede Al-Wajiz li Dr Abdoul Azim Al-Badawi hafizahullah. Hare musidɓe julɓe ko waɗanɗe nde deftere ka YouTube hare ko wallitagol jama on ka nder cuuɗi hare ɓe wawa e kamɓe wo ɓe gureji maɓɓe ɗi wo janngugol hare ɓe ka nder cuuɗi maɓɓe sabu hare ɗe yoɓde ɗi facture kono wallahi hare ɗi facture ɗo koye wakkilu muradu moƴƴuru si wona ɗi wona hujjatun alayna aw hujjatun ɗi wona hujja e hoore meɗen yo Allah taw hara ɗi facture ɗo ɗi seedi tan to en wondema yawmal qiyama haray koko Allah hiɗi yarli wonde e ndarude haray musidɓe julɓe haray ko ɗum addi e waɗude defte ɗo haray noon naɗe ɗo tun jokkuɗen inchallahu haray hiɗen tori jama on kala darayɓe ɗi vidéo ji ɗo yoɓe wakkilo ɓe abono sabu sa abonike na ko yoɓete haray kono siɗa aboni si tawi woni hiɗa aboni ka chaine amen ɗo haray hande kadi ko ɗum woni vidéo mo min waɗi wo haray ko ɗum woni a hi'aymo hara a sonjake e ka ɗaɓɓitugol haray noon ɓeɗen tori kañum kadi jama on haray na oɗo chaine tum woodi haray ɓe mari kadi musidɓe joguiɓe chaine wiyeteɗo lawol kisal ɓen ɗon kañum kadi no wakkilani e muradu moƴƴuru hendanagol en bayanaji wonɗi e waɗude kamen fou wattana en ka YouTube fiye nafitor haray hiɗen torodiri en fof jogodirgol juuɗe fiye wawi enen kadi haysi hewtitaki aduna on ka fewdiɗon maka woɓɓe fewdiɗon enen kadi yahen yeru ko wawɗen kon hara en joɗaki innuɗen enen ɓaytu woni en fini en tawi ko ni janguirte haray ko noon janguirte la haray surtout enen woniɓe e ɗeɗo caye haray hiɗen torodiri haray wakkilagol enen kadi waɗa yer ko wawɗen ko haray musidɓe julɓe noon hande enen en janggino haray fi julde nden en janggi ko farli en janggi ko woni sunna en janggi ko aña en janggi ko woni añaka ko ɗum woni ko woni muba inchallahu hande en janggay ko bonnata julde nden kon ɗum ɗo kañum kadi haɗa witti ha addugol ko ɗum bonnata julde mum sabu Allah subhanahu wa ta'ala ɗoni wala tubtilu a'malakum taw goɗɗu golleji mum haray no woɓɓe nde no juula ha jaka selli sella haaju mum ngala woɓɓe ko nanata ɗo illa ko wondema si juulali ɗantako juulugol ngol wona ɗani ɗanotako ha jokki koya juulu fii no foti fii ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari ko ɗum woni sowno kala ɓenano seydna Bilal arihna ya Bilal ya seydna Bilal fowtini e fowtingol gongol ko ɗum ko nanugol nida'ur rahman haray ko nanugol noddandu yurmeteɗo on haray ko ɗum waɗi haray janngugol o babu ɗo kañum kadi ko mila darura ara ɗum ɗum ko bonnata julde nden tayakkulul hadas ko fellutugol wondema pellet tayre heeɓi ɗum goɗɗo nataka julde pellet o nana pellet mi nani goɗɗum no yalta yam andu julde maɗen nde boni mbaɗum pellet ndiyan yalti yam kala ko fellutuɗa wondema tayre heeɓima andu julde nden nde boni saabu haray daiman kono noon sa sikkiti ala julde maɗen bonali li anna al yaqin yuqaddamu daiman ala shakki amma si tawi ɗum woni a waɗi tayakkul wondema pellet ɗum ɗo wiyam haray hande kadi julde nden nde boni sabu haray ittama e Abbad ibnu Tamim an abbihi annahu shaka ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam haray ɓeɗo wullitino ka nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallama shaka ila rasulillah sallallahu arrajula ɓeɗo ko ɗum woni haray ɓe sahabaɓe ɗo filli wondema haray gorko go arɗo wulliti ka nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam alladi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay fi salat oɗo wondema haray himo ɓiiji wondema o gorko arɗo ka nulaɗo ɗo oyni wallahi mbiɗo ɓiiji goɗɗum yalti e an ka julde fa qala nulaɗo maki la yalfatilu ko ɗum woni haray ko ɗum woni julde nden nde bonali hatta yasma'a ha nana sawtan hito aw tajida rihan mana heddu oɗo ko falaynude hari binati ka julde mbiyeɓe sikkitare toon est ce que goɗɗum yaltare est ce que o landoyi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki tanke a nanali heddu ma a nanali ko ɗum woni sowto haray ko ɗum woni haray ɗuma haray julde ma nde bonani ko ɗon jagguɓe usul ɓe illata la yuzalu lyaqin bishak la yuzalu lyaqin bishak a wata ittitirde ko fellita ko e hunde sikkitide ko ɗum waɗi sikke on ko ley woni yaqin on ko dow woni hande kadi ɗo ko wonɗum ittata yaqin ko yaqin ittata yaqin shakku ittata yaqin zannu ittata yaqin haray ɗo musidɓe julɓe inchallah e yewtere a ñande goo saabu haray hinde mari ko woni yaqin ila mari ko woni zan ila mari ko woni illete a shak haray ɗum woɓɓe no ukkidira ko woni zan ko woni zan kañum e shak haray hay sikka pulare zan ko sikke firete
ashakku kañum kadi ko sikke fireten kono ka arabu haray wonani goti sabu haray azannu no jogii doole ɓuri shakku haray ko shakku woni ley ko shakku woni ley kono inchallahu e hewta e dabal khas fi yewtugal tuma hewtuɗen ka sojjugol bayna shakki wa zanne e ko lande ɗin lopiiji haray kañum kadi no jeeya kadi eko bonnata julde nde tan ko rukni ko attutugol ko woni tugalal min arkani e tugade julde nden kala ko waɗa ko illunane ɗon waajiba ko waɗɗi konka julde tawata ko ɗin ɗo woni pide julde nde ɗum ɗo sa acci waɗo daragol waɗo jooɗagol waɗo sujjugol waɗo janngugol fatiha e ko nande muɗum ɗum ɗo ko ruknu min arkani salat siiɗa waari e ɓeyditay ɗon siiɗa waari sa wawata kan kala ko a wawata haray ɗum ɗo allah subahana wa taala farlama siiɗa waawi haray sa acci ko wiyete ko ruknu min arkani salat haray julde ma nde boli haray ɗo musidɓe julɓe miɗo faala anditinde hunde wotere ka deftere ɗo sabu haray kaka deftere ɗo ɓay nde ɗo deftere ɗo janggede nde anditina haray ka waajibi so waajibat jiɗi e arkani jiɗi fof koɗi gooti koɗi sertiri waajibi kañum si tawi woni anga falju ɗa waawi wattude julde nden kono sa tewi a wata wattude julde nden rukunu ɗon kañum a tewi a tewaki a falju a falja fop hara julde nde boli jakka andi koye seddidir ko woni waajibi kañum e rukunu kañum falja hejjita fof no fota waajibatu ɗon kañum si tawi woni a hejjutu ma anga falju haray julde nden no wattoro sabu waɗoygol sujudeje kono haray low sa tewi kadi haray ɗum ɗo kadi boli sa tewi haray ko ɗum woni farku bayna ar rukunu wal wajib amma no sarti kañum koko waɗata hara a natari ka julde koko waɗata hara a natari ka julde ko ɗum waɗi sarti kañum ka fuɗɗiɗa salligade ha salmina haray ɗa wondi e sarti si sarti goto manki haray a boli salligagol ngol haray ɗum ko sarti rukunu ɗon kañum sabu rukunu kañum e sarti hiɗo woodi kadi kafi hiɗo woodi kadi serti ko honto ɗi kafi wondema ɗi ɗiɗi kala sa addali ɗi haray julde nde boli ko honto ɗi serti ko wondema haray sarti kañum ko adoya fuɗɗade juulugol rukunu kañum ko sa naati ka nder julde sarti kañum ko sa gila ka fuɗɗiɗa salligagol ɗa wondi e muɗum rukunu kañum ko tuma fuɗɗiɗa juulude o wonduɗa e muɗum kono ɗi ɗiɗi kala sa acciɗi haray ko ɗum woni ko bonɗum ko ɗum waɗi ɓeyni ɗo aw sartu mina surut abdan hara on tigi tewi wa biduni udrin hara on tigi ala garto siɗa ɓari garto e ene illi allah ko daari fattaqullaha mastatatu hule allah no faalirano noon no qawli sallllahu alayhi wa sallam li musii salata sabu ɗunaɗo ma kadi o bollunoɗo julde mum irjii fa salli hilto juula fa innaka lam tusalli anga juulani ولأمره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لولا صلى الله عليه وسلم كانوا كري يبري أن لدو بوبيلا تبمو نيتاوي نووني كأوبالي لما أتن وادره أن يعيد الوضوء يفيل توسالجي أو صلاة جلدة لولا هاي قلنا نسالجي wari juulu gol tawi wadare ɗo ka teppe makko ɗe ɓuuɓali ɓe maki yawlota ɗo yaw salligol a yafuɗitoɗa salligagol ngol tata ɓullu aklu wa shurba abda ñamugol ma yarugol hara tewi bas ɗum ɗo kañum kadi ɗum ɗon no waɗa ha goɗɗo ñaama ha gasa rokka yawgol wuyɓogol ma ɗuma nden salligo hara himo ñamude batte jiiri ko woni ko ka honduko makko koynete ɗum ɗo haray ɗum ɗo kañum kadi no bonni julde nde haray ɗon woni karamkoɓe kañum ilnuɓe sikka ka hunduko woni haray koyino aña ko sa ɗetti ka leydi woni hara ɗum ɗo bonnay kono ko illeten ko ɓurɓe ɓattade ka sawaba ɓen ko wondema sa ñaami sabu haray ɗum ɗon ko ɗum woni a itti valeur e julde nden a fidiri diine allah kan haray ɗum ɗon ko ɗum woni julde ma nde boli qala ibnul munzir haray ɓe maketemi ɗo ibnul munzir haray ɗo yiɗo tori kala muutiɗo ka fi'u ɗaɓɓugol nde deftere ɗo sabu haray ibnul munzir mo wooɓi kala ka karama koɓɓe fotti o waɗi deftere o waɗi deftere nde deftere nde ko inete ko waɗa ijma libnu munzir ajma alul ilm haray ko ɗoni jooma gande ɓe fof fotti ala allah man akala aw shariba fi salati l fard ñaamuɗo e yaruɗo ka julde farilla aamidan tawa o tewi anna alayhi i'adati haray wondema fillita gollo waɗɗimo sa wara julde nde nde boni wa kadhalika fi salati tatawi ko non woniri kadi ka julɗe sullaje indal jumhuri ka karamokoɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓe jake andi karamokoɓe gono seddidiri siko farilla kasira farilla ɓe ko ɓuuri moƴƴude ko julde fof par ce que julde ɗen fof haray ko teddingol kono woni diine allah kan haray no ñamugol ngol no jeeya e ɗuma jalkitugol diine allah kan
لأن ما أبطل الفرد سمكو بولي فريلكو يبطل تطوع دو كانيو كانيو بولا كو ولي سلا جن كانيو اكجولا تاتا وتدلو غراكو كو بيدي ولا الله فرد با هذا لا يبدو الكلام عبدا كو وولو غول تيو باس وولا لغير مصلحة الصلاة توا تهارا ولا في جولد دي بوئلا با توا تكن هارا الدا إلفا كو يتدو هارا الدا إلفا سبواري سيبوبون أولا دتو wowlu gongol tawi sa wowlali be o uloyo ɗum ɗon natoraka julde kono hara wowlugol ɗum ɗo bonnata ko ɗon ko illete yanɓe ɓuuri ka deftere ɗo kala ko tawata a wowli tawata alda e nafa tawata kallafa ɗon hara ko sariya o no jaɓi on nafa ɗon hara ɗum ɗo kañum kadi bonna julde nden saabu hara ittama e hadisa zayd ibnu arqam ɓe maki kulla natakalla fi salat hari meɗen wowla ka julde yukallimu rajulu billa sahibahu goɗɗo yaɓe no yeeto oya wa huwa ila janbihi fi salat tawata hara meɗe takko maɓɓe ka julde wondema hara meɗe takko nunan sallllahu alayhi wa sallam mbaɗo hara ɓeɗe yewtuɓe ɓe tawata ɓeɗe ɓattodiri mo kala wolana oya goɗɗum hatta nasalat ha ɗo oɗo aya jippi wa qumu lillahi qanitila ɓe allah subahana wa taala eli toɓɓilane allah subahana wa taala oɗo hadis koko faadi hari saha maɓɓe siɓe jurude ɓe yewtide hakkude maɓɓe ɓayno oɗo aya jippike o montide ñawore ɗon o addi ñawore go aya o ɗo umirna bi sukuti ɓe yamira fankugol wa nuhila anil kalam ɓen haɗa haala jaken andi haɗugol haala ka julde haray ko ɗum woni ko aya ko hari ka bidayatul islam hay hiɗa wawi haalude on tuma ɗum ɗon kañum kadi toga الضحك جلب الكذب ونقل ابن المنذر الاجماع على او بما كتب ابن المنذر كدفتر مبه اجماع كلهم بأنه كانوا هولتي ولا مكانهم بفوفتي على بطلان الصلاة بالضحك هذا يكونوني هذا يكونوني هذا بلوغ الجلد ليس مجالده هذا كان مرور المرأة البالغة في كونوني تجد تقول صلى جهل فادو أو الحمار بعد بابا أو الكلب الأسود ما بلير بين يدي المصلي يسو جولو ودول موضع سجودي هذا جاء كوزو سجدته لولو كانوا كان هذا يكون إللي لو ولا ما كانوا لولو كانوا لو بنا جلد كل كو إللي تقول أو بس على لو يوم تري جبولا نادي نحكو بين المذاهب كل هذا يكون إللي تهري فعلا كيان جلد إذا توري كلا دارو لو سفري بس على جلو سيمو بني هذا يكون ولي جدًا ما هي مفقودي في بوه هذا يو إللي تيو سامو هذا فاهم بدي بس على جلو لو ولا sinano hara sodiri faamali ɗin ko ɗum woni haray no wawi ɓe ɓiloyde fitla e lokkeli goo haray no musidɓe julɓe haray ɓe torodiri haray daiman kala masala fiɗu mo nanila sam karam koɓɓe no yilli masalaji fiɗu ɓurɗi ɗuɗude ɗin fof karam koɓɓen ko angal pottal e goɗɗi goo ɗi ɓuri ɗuɗude yani alqawaid gayre mundabit ko ɓenata ko gayre mundabit haray ko illete wondema ɗi masalaji ɗo no powɗodira kono en falaka natude fi masailil jadaliya لقول صلى الله عليه وسلم أن نباكي إذا قام أحدكم سكوت يقول درجة يصلي تيه مجول فإنه يستره إذا كان بين يديه هذه بدوا وأنه يكون هيدو نحكو نباكو كجول تدو مثل آخر الرحل وأنه وبعد التالي كدو جلر كويلة الرحل مسيب جل بكاك قوة جورة تولو كبوتو جلر جو إنترنت نونتا وتا ko ɗo woni jooɗo to a ɓaaro ko ɗoy leylete arrahal ko ɗum woni hiɗa wawi ɗettude kujjollu lomba konko ɗumanete ɗo joƴƴila yeeso ma fiya juul ma ɗum otowal ma ɗum veloru ma ɗum peccal ma ɗum ko woni o adda joƴƴila yeeso ma fiita goɗɗo tajutu fa ida lam yakul bayna yaday mislu akhiri rahal si tawi ɗon woni o ala sifa kujjollun ɗon fa innahu yaktawa haray non taƴay julde makko nde salatuhu julde makko nde al imaru babba wal mar'atu e sonnaji henni faaɗo wal kalbil aswadi e bareru haɗa ko faala elude sa juuli a waɗali heɗode ay fuy si ɓenɗo si ɗiɗo piiji tati sonnaji henni faaɗo kañuma e renude o awano babba kañum e ɓaleru haray ɗum ɗon kañum kadi taƴa julde nden kono koyɗude o masala ɗo haray ko masala jadaliya bayna al ulama haray musidɓe a julɓe haray ko ɗo e gayɗi kañum kadi janngugol ɗo haray piiji bonnayɗi julɗe ɗen haray ɗo kañum kadi haray ko yen sellidir tum ko ɗum woni charti e ko honɗum woni wajibi e ko honɗum woni ko wiyete kon haray rukulu e ɗi rukulu kaka nder julde woni sa timminani rukulu haray julde ma timmani sa timminani charte haray julde ma timmani e yilli wondema ko rukulu e charti no wodi kadi fotti no wodi kadi a serti rukulu daiman ko fi dakhilil mahiya kaka nder hunde nde rukulu woni charte lo kañum ko harijul mahiya on ɗon kaka yaasi woni kono haray ɗon kañum kadi haray ko wajibi on kañum e rukulu on ko sertiri wajibi on kañum sa tewaki haray julde nden no watto
haray ɗo rukul o kañum tewi tewaki fof lo fota haray musidɓe julɓe ko ɗiɗo kadi marno ko yettirten hande haray hiɗen hatta ka darsumen ɗo hiɗen tori kala daruɗe ɗi vidéo ji ɗo haray toranagol e Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah futtiddi en yo Allah waɗi en fof ɓerde wotere yo Allah okkor julɓe ɓen koɓe faala yo Allah waɗo himɓe aljanna ha yaafo mawɓe meɗen kadi e feƴƴinoɓe fof enen kadi Allah ɗettita en hara koye yaafaɓe haray miɗo hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.